nunay sing pangandakan Allah tabaraka wa ta'ala yen inusot ilmu ne dukdamit jannen hadja pagsarang sugutai ru isab inakura tebi pagkokan sin himumungan inin yen tumpukan sin usbawaris amban sa babanian ni umat Islam in kita bikemon naan si ininen ngahati ilmu Allah subhanahu wa ta'ala duk mag-anad-anad kita bisamiyaan meddeg in ilmu Allah subhanahu wa ta'ala duk damit yannen mag-anad-anad kita bisamiyaan ninggal sintemon pakarajaan sinabunsihan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. May itong tinahi si agama Allah subhanahu wa ta'ala mabaya ako misarane si kalabyan sin ilmu duk sin sabar ilmu inna umat Islam jay tadawhat dambua siniluk sine bangga niya kasabar ni dukdamikyan nen kemon hinang no suwe niya panghati no hinang no yun ine hinang no may umat Islam bangkyaw baya tao ngadji subay kyaw piyok madrasa. Atau bangkyaw baya tao ngadji subay kyaw patipon si pagpangadjian ko ni medali ininen. Pakale kyaw duk nga hati. Duk bangkyaw baya samiyaan. Kahinang engineering school kyaw. Ko ni may engineer mo sayo empayet niya. Ng school pahap, duman magbiyawas bang ng school ang manin. Damikyan na ng ilmuin. Kaya mon hinang mo samian si Beduk panghatino. Jay ang magkagunahan mangganya panghatino. Tanda ng Imam Bukhari rahimahullah. بوّب كتابه العلم قبل القول والعمل كمن هنang سميان سبينا ilmu العلم قبل القول والعمل subay ko tagapanghati ina ko sa kabayaan no samiyaan subay panghatino jeyu en tadawhat weno bangga niya panghatin lusin ng UN. Ang banyan na umat Islam, kahadyan sin ilmuin, yayan ilmu hadya sin pagdunya. Nasa ingin ang tayo bang ilmu sin pag-akhirat. Sa ingin pagkatawhan no panumban wa Allah tabaraka wa ta'alahin. Sa ingin mga taon no pagtawhid no pagpadambus-bus no si Allah tabaraka wa ta'ala bangga niya ilmu no. Bangga niya panghati ng umat Islam. Al-ilmu qabla al-qawl wal amal. Il-ilmuin dehelo ang bandisara ang man qawl fi ilno paghinang no. Pag Allah tabaraka wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Kahadyan sin ilmu ng umat Islam. Damikyan ilmu ingay bisab tadawhat we no manggani akasabar no. We na may dalil ininen. Bisando kita lampuan bakas magsarabaho
mo magtarabahuhin, ginaro-karo kita samiyaan payahan ne, masido kita samiyaan bawa pito si pagtipon-tipunan si kahajihan si ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Bang pain isab ni umat Islam, gay lepas, duk inurungan tayo ni ikhlas ni Allah subhanahu wa ta'ala si pagtipon-tipon tayo inin, takaswa tayo bitaabon si tayo muli at hadarat Allah tabaraka wa ta'ala. لما بيستر عرابين العلم شجرة والعمل ثمرة. Hatinan ilmuin kahantang hatinan kayo. Bangkyo magtanim lukban, inainin na sa miyan jambangan no magbawa sayen sa paratinin. Saian kahantangnin, saian upamahanin ng umat Islam. Al-ilmu sajara, wal-amalu samara. In-ilmuin, kahantang kayo. Ubus hinang nun samiyaan, yene buwa ni. Hatinin, mag-ilmo kayo daw dahil lungahati kayo. Bang sa inyo panumban Allah subhanahu wa ta'alahin, hasupaya kayo samiyaan gay kapal ganyak bansan ni makarugtul ka bidda. Hasupaya kayo motor gana direct ni samiyaan makarugtul ka bidda. Hasupaya kayo gay truck samiyaan ganyak ado sa direct ni ganyak manabirani. Suput back na ni samiyaan ngarugtul bisan ina sa miyan sigaluhan niya. Yayin kadyan sin ilmuin, hasupaya katauhan te maharam duk mahalalin, hasupaya katauhan te manggainin, sa inyo katauhan te manggana ilmu din umat Islam. Balikan ko, step 7 bir, step 7 kemon, al-ilmu sajara, wal amalu samara. In-ilmuin kantang kayo, magtanim kayo sa miyaan, ubot hinang nulay, yay ang taddo no sa miyaan, kaabot si hadarat Allah subhanahu wa ta'ala, hinpag tumawa, hinpag hinang nun, angkat ni siwin na ilmu. Ubot ni umat Islam. Dito kita sabar. Kaya mo hinang te sa miyan sa niya kasabar te. Magpangadji kayo, mag-school kayo. Sa niya sa miyan sandal kayo. Sabar ko si hinang mo yung binahagin kasabarin. Wa may ulama. Kuya na si Ibn Qayyim rahimahullah. فإن الصبر وإن صبر ينقسم إلى 3 أقسام. نعم سinin pakala kita mahap duk imdanan tabi hasupaya kita bigay kwe tabi sarala yatinin kwe motor kana direct na tawakan kwe kapal gana bansan na makarugtul bisan batang. الصبر ينقسم إلى 3 أقسام. إن kasabarin, in pagsabarin, binahagi atas 3 bahagian. Ika-isa bahagian, الصبر على طاعة الله. Yene kasabarno, si panuhot no pangandaakan Allah tabaraka wa ta'ala. Si pagsabar no sa miyaan, nandal haggot bang subo-subo, padya ko ito timpo haggot silat Arab, tiyo kyo hap masjid bisang sa inyo sa miyaan, kahit no magbungkos manta, iendang buaman sabar no sa pagtaat Allah subhanahu wa ta'ala. At inendisan pe,
Jay kewen baya sinawa napsuno, subagwa pagje, iyan kahadji sabar nun. Katauhan nun sana ang kahadjan sin sabarin, masisamian at tinin inang no, pagje iyan pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala. Si kadua bahagian sin sabar, الصبر على المنهي. Yan sa pagsabar no, si paninggal no, panayasan Allah tabaraka wa ta'ala. At inandisan tayong kaseban sin ginawa nafsu no, kaseban sin mata no, kaseban sin anggaw tabaran no, sabaran no yung tagye at inin panayasan Allah tabaraka wa ta'ala. Pakaidoan no duse, pakaidoan no samiyaan, janan pangasaban kau ya Allah subhanahu wa ta'ala bang hinang no yan. At inin, tinggalan no. Ikatello, tanilang isanap kun, conducted siya, insyaAllah ta'ala, may tambahan sa bali waktu. Yene, as-sabru, ala aqdarillah. Naan sinin po asit in tawhid. الصبر على أقدار الله الذي يصيبه الإنسان بغير اختياره. Yene panandal no, pagsabar no, sitakisan Allah tabaraka wa ta'ala si kao sa umat Islam. Sumagawa, kay kahan ang bangsa manusia, may kihadya samihan tested ni Allah tabaraka wa ta'ala, bang ngirim kasigpitan. Sumagawa bang hap, pag Skype nen, bang hap pag Facebook nen, dyan bisan tested ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dukay ka naman manusia, bang katekkahan musiba ang Allah tabaraka wa ta'ala, neke na samian net baka bidda we ne pwedeng sainin buga ado sa pungusang sawe ko buga ado sa kumaghinang samian ga bidda mag-ibadat to sab ko yayin na umat Islam ga sa sabar la sien mura-murahan insyaallah tambahan tewing tapik tewing ga te obo si en magmaaf kam si ako sa ni samian in anak ko magtangis sa film parihara Allah subhanahu wa ta'ala luklakpas kita bi amban kemon kaliwalaan sin dunya do kasawaran sa mga tasabot lay makukamat kamapan si kam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.